دەم باش تەمەشەوان هێژا و برێز ئەمێ نوچە ئاژوارە پێشکەش بکەن دەستپێکێدا سەر نوچە. نێچیروان بارزانی ئەم وەکو حکوومەت و پارتیا دیموکراتا کوردستانê ji helwesta PYD nerazîne. Serok Barzanî elcerba vexwendî Herêma Kurdistanê kir. Abdulhamîd Derwîş Abdulhekîm Beşar daxuyaniyên Muslim rex nekirin. Deriyê Tilkoçer wê ji bo alîkariyên mirovî bêvekirin. Leyla Zana Osman Baydemêr di navbera Encûmenan Şîmaniya Kurd li Sûriye û PYD da navberiyê dikin. دوباره سلاف سەرۆکوەزیرê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî diyar kir ku ew wek hikûmeta Herêma Kurdistanê Partiya Dîmokrata Kurdistanê ji helwesta Partiya PYD nerazîne. Nêçîrvan Barzanî ku bi erkê avakirina hikûmeta Kurdistanê ya Nuh ji aliyê Partiya Dîmokrata Kurdistanê ve hatiye spartin îro seredana Partiya Zehmetkêşan a Kurdistanê kir. Piştî civîna ku li bajarê Hewlêrê hatî li derxistin, Nêçîrvan Barzanî û Sekreterê Partiya Zehmetkêşan Pelên Abdullah kongreyek rojnamevanî li derxistin. Nêçîrvan Barzanî di kongrê de derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê axivî û rexne li PYD kir û got em wek hikûmeta Herêma Kurdistanê û wek Partiya Dîmokrata Kurdistanê jî ji helwesta PYD li Sûriye nerazîne. PYD wê qadê ji xwe re bikartîne û rêna de tu aliyekî siyasî ku ne karekî siyasî û ne jî tu karekî din bike. Herwiha Nêçîrvan Barzanî diyar kir got tiştê PYD li Rojavayê Kurdistanê dike bi hemahengê û hevkariya rejîma Sûriyê û got Medîd bi Wezîrê Berevaniyê Sûriyê seredana Qamişlo kir. û got tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê tê kirin xapandina gelê Kurda ji wê siyaseta şaş ya ku PYD birêve dibe. Barzanî peyamek ji PYD re ragihand û got tu nikare li cihekî Kurdistanê wiha reftar û tev bigere ku milkê te ye û tu aliyekî siyasî nikare li wir beşdar bibe û te kes kir ku pêwîsta PYD rê bide hemû aliyên siyasî yên din ku li Rojava beşdar bibin û karê xwe yên siyasî bikin û got heger tiştek hebe em ê piştgiriya wan bikin û bi hemahengiyê û hevkariyê di gel hemû aliyên siyasî li Rojava bi encam bikin. Di hevdîtinekê de li gel rojnameya El Hayat ya Londonê serokeyekî tiya siyasiya Kurdî Abdulhekîm Beşar daxuyaniyên hevserokê Partiya PYD Salih Muslim ji ajansa France Press ra rixne kir. Yê got hatibû bi hewildana Partiya Muslim bi avakirina Herêma Kurdî serbixwe di çarçova Sûriyayeke federalî de. Herwiha Beşar piştgiriya xwe daxuya kirin bi avakirina welatek yêgirtî lê bi merc pêwîst e di çarçova li hevhatina niştîmanî de bê ji ber doza Kurdî nayê çareserkirin ji dûrî doza niştîmaniya Sûriyê. Herwiha di wê demê de jî emîndarê giştî yê Partiya Dîmokrata Pêşveroya Kurdî Abdulhamîd Derwîş ev daxuyaniya rexne kir ya gotê bi çareseriyên tikana ji doza Kurdî re li Sûriyê. Ji aliyekê din ve endamê koalîsyona Sûrî Encûmena Şîmaniya Sûriye Semîr Neşar bi tundî helwesta Salih Muslim ya dawiyê rexne kir û got tu alî li Sûriyê nikarin şêwaza sîstema nû li Sûriyê deynê. Heta got qebara wê mezin be yan biçûk bê ji ber biryar bi tevahî testandin di navbera gelê Sûriyê de. Neşar gelek kişanên pirsê pişinyar kir derbarê helwestên Muslim yê ku bi alîkariya rejîma Esed bû û heta niha jî her bi vê rolê re dibe. û li gor Neşar Partiya PYD tu rola wê yan erênî bi şoreşa Sûrî re nebû û tu carî şerê rejîma Esed nekiriye lê berdewamî hewl dide bi piştgiriya rejîma Esed bi destdanîn ser herêmên Sûriyê. Deriyê sînorî di navbera Qamişlo û Nisêbînê de ji aliyê rejîma Sûrî ve hate vekirin. Lê heta niha derî ji aliyê Tirkiye ve nehatiye vekirin. Li gor çalakvanekî bajarê Qamişlo nexwest navê wî bê eşkere kirin. Ku deriyê sînorî yê Qamişlo doh bi awayekî fermî ji aliyê rejîma Sûriyê ve hat vekirin.
اشکره کر کو نها رژیم سوریه لبنده حکومت ترکیه کو لآلین سیبین جی دری وره وکرن هجای گوتنه کو اف دری اف نزیکی سالونی وکیه گرتیا و اف دو مهن پیوندی زنابر حکومت سوریه و حکومت ترکیه ده بردوامن دا کو اف دری وره وکرن و بریا حفتیه که پارزگار حسجا سردانا قامشلو کربو و بقای مقام نسیبین رجویابو. نونره پارتیا یکیتیا دموکرات پیده یا لهرما کردستان را گهاند که حکومت عراق به مرج و شرطان و درگه تلکوچری سینوری یدنا بر عراق و روش آوای کردستان دا جبور و شامرو واهی وکی. جعفر عکاش نونره پیده لهرما کردستان جا اجانسا فورات نیوز را گهاند که حکومت عراق و پیده به مرج و شرط لسر وکرنا درگه تلکوچر بشوی کی فرمی جبور روشن مروی لحف کرنا هجای گوتنه کو دروجا 25 ماه دهان یا ای سال چکدارن یه پگین به سرپارتیا پیده و درگه تلکوچر با الیکاریا بالفرین رژیم سوری و لشکرین عراقی خستبون بن کنترول خودا. بله تماشاوانین هجا لسر ذكرنا درجه نسيبين ادنا برقم شلون نسيبين ادم نهاجي روجنا فان ادريس عمر جا المانيا بمري سر هلا تليفوني دما تباش بك كي ادريس دم باش فرشوا بله كي ادريس تدبينه درجه ادنا برا نسيبين وقام شلودا ويوري ذكرن يانا يعني تركيا جي قهاب وباوريه انه شري تشكداري بسوري ده سرناكبه يعني اوجي قهان وباوريه حمي اطرافين دولي نبدا جي تركي يبري يعني قالك ايرانيا خبطان سر شري تشكداري او قهان وباوريه انه اف كريزا سوري برنجي تشكداري سرناكبه اجبرويه كيجي حمي اطراف كان وباوريه انه انجق برنجي اشتيانا كريزا سوري ولي شهر سركرن دري دما داويه دم تركيا خوست يعني هنكي لهجه خو سذكر بكي الهمبري رجيم السوري نخاصم بيشتي هديتنا وزير خارجيه دربه يا تركيا احمد اوغلو وزير خارجيه ايران له هر دوغا تكسكرن انه كريزا سوري جركا برنجي اشتانا وري چار سكرن بله ليه ادباوريه مدى دويد مدى يعني هنكي زحمتي هنا دريج علي تركي وذبي نها سوري دخوازي في مسألة شخورة يعني بخدم برجواندية خورة وقت زحمتي كاك ادريس جبر نها درجين هنا ذبن يعني و روشا رجيم سوريا جنيفا دوده خورت ببي جبروي كان نها يعني وقت باوريه مني شخصي قناعتي مني بله تمشوان هجا نابركي وميدي سل علي وبقر بله كاك ادريس بمري جارك دي سر هلا تليفوني بله بله ذكرنا في درجه بكيف جريدايو ذكرنا درجه قلت مثلا جريدايا يعني بتكلاي هدو ولاطا جريداينا بروشا سوريا عام بجريدايا روشا منطقه كرديه جريدايا يعني قال لك مسألة هنا عوامل هنا فاكتور هنا حتى بيلي أبدر ذبي نها سوري جالية خذها يعني أبدر فكرية وكارمن دي خو آنينا وحاضرية بكي أز بجن بلكي دخوازي ذي مسألة بخير من خدمة خذها برنجي إعلامي جي إنه دولة تشين خورتا وسرخويا ويعني المناطقين
كردي دجي دس هلا داره جبروي كي جبوي موقفه ويد جنيفا دوده خورت بي مفاوضات جنيفا دوده موقفه خورت بي يعني حتى انها هي تركيا تبرسب سربات شتين داويه ندايه انه امي درجه فكن ان بناكن بلي دقوتن امي درجه فكن بس بشرط انه نا طرفك سنه تحكم الدرجه بكي بله انها جي درجه ودسه دولته دبي يعني وتكلاي تركيا سوريا نجهينا واسته درجه فكن باوريه متى انها بزيد دمان يزيك ده بنابي بله فيجرنجي ددن ذكرنا درجه نبرا نسبين وقام شلودا وابهيا نزيكي دم هاجي بيونديدنا برا هردو الياد تشيدبن تدبي تشا ويج في درجه وري هجر هاتا ذكرن درجه يعني خردبينه دي ريجيمه آلی آبوری ده بل يعني آلی کاری ویج آلی رژیمه و ویجه ورن جبا پشتگریا رژیمه باوری مده اف درگه ذبن جبوی پشتگریا رژیمه جبوی نجبوی مثلا وقت او دبيجن انسانينا وقت من تقريرها هو جي سحكر انه حكومه العراق قوتي امي بقيد الشرط درجه يعربيه جي فكن اب نراسته بسياسته ده يعني تشتك ولي لله بالله نينا وجبوي تشاغي رشيه ملط نينا يعني هاتشت مقابله هاتشت برجواندينا يعني سياسات مصالحه لين هات بيت مد اب درجه ولن ذكرن ويجبوي بيشغريا ريجيما السوري بيجبوي قلت كرنا موقفه نظام به ويا ام حميد ظانن يعني اب محوري ريجيم ده يعني بها حمي اواي دخوازي ريجيم بفاريزي وريجيم خرط بكي وريجيم بهلي ومسألة ديشي هي يعني او مسألة دخوازن ضغط كنسر كل سنة عراقي جي تشيبكن يعني جبوي هالوسطا ويجي شورشا سوري وري جوهاتن وش اوبوزيسيون سوري وري جوهاتن وش اطراف كردي يعني ين كردستان بيشكريا وات كهنكي موقفه و يعني زايفتر بكي او موقفه وبغوري بيشكريا محوري ريجيم وايران ومالكي وباوري كرن بله پشتی ذكرنا درجه الكوتشر تاني زمان تدبي بيوندية كرد وكردان وكرد ودولة إيدن ويتشاوا ببي ويباشتر ببي ويتشو هرتن بكفنيدا دباورية متى يعني درجه الكوتشر وتب بيوندية كردان سر آستا يعني هريمي و تلقوهاتنا نيخيه فقط بله. او تكلاي ود نظره دي وحكومه عراقيه شبن بريجي هنا ل بشكل عام وتغييرات شينكن يعني بري او تكلاي هنا وبري او متفق سر كريزا سوري وروشا كردا بلكي هنكي آلية آبوريدة يعني هنك او الضغطه هي رابي لديسجي وهنك اطراف يعني او بالاحرى طرف خسر عرضي او في ديش بدنا درجه ببيني او شخوره استغلال بكي داخل بنت برجوانديه خدا وحتى يعني مساله انساني وادا واغاثه وخوارن او ضربات بيجي وتجارات جي شي بيجي وهنك اطراف في ديش بيني نقل لي كنت ترجي بيني ليه هينا مواد وهنكي او ضغط السرملات هي رابي ليه بس ويتيسا جراني هبه ويتيسا خلقك هبه يعني وقت بجن تجاري شراء وفيدي جبين خلق يعني مالدار ويجريداين طرف خرده يعني ذكرنا درجه الكوتشر بزلالي كاك ادريس بإرادة بيدي هاتسي ذكرن يعني اوجي بيوندي بوندنا برا حكومة عراقي وبيدي ده او بيوندي نقابة حكومة عراقي وبيدي ورجيم سوري هاتي ذكرن يعني دولة سوري درجة ذكرية نبيدي ذكرية ام حميش الظان درجة دولة سوري بطارقة بيدي وقوات بيدي باريسن حتى قاربين وخلكين درجة السوادة ودرجة السوادة ريخن او مسألة بظانبي آلية حكومة عراقي بيش آريكاري هبي يعني ام مسألة نما بشارتية نما يعني هركز بظاني يعني اب سيناريو يعني دبي يعني خويايا واشكرايا يعني باور بكم نقاش قرق سر نبي يعني حرتش باتفاق هاتي ذكرين
خصوصا بشتي درجه سمالكا بهذه او درجه قرد او درجه هيجا قال لك كردي انه هردو بارشا هذا قريب دي وقال لك اريكاري حكومه كردستان ودريا منظمات خيرخواز دتات درباز دبي وشون هاتنا ملاتما وقال لك خلكين ما شون شغله كار بكرن نخوش خب الويدي معالجه بكرن او درجه قرتن جبر ام درجه ديفابي وفي سيناريو هني بتجيبينن يعني اما مساله خويايه بله كاك ادريس بري دمك ونزيك جي حكومه عراقي 15 مليون دولار شياندنج قبائل عربي لكرج اوای كردستاني وجا اداره كردي رجي باشا اف خويايا كو جرنجيا ذكرنا درجه تلكوتشر هيا لجم حكومه عراقي تفيك تشاوت خويني حكومه عراقي بحرق هواي ومحاولة بك درجة ذكي برنجك اشتراه جبولي او اريكاريا جريجي مراتات برنجك سري نا اشتراه دريا عراقي رج ايراني وحتى او خلكن عراقي جي خلكن تندرو ين دچون درباسي سوري دبين بشتريا رجيم ذكرن خلكن شيعة وما شيعة او جروبين تندرو او انها شرعيتي بديه وانها برنجك اشكالات درباز قتل ودعمي نأيدي برنجك سري بديه ومثلا برنجك بموهينين ليه تشتري تخواطي وريكي ريشي ميرا وسلاح ريكي ومواد ريكي وهر تشتري ريكي وانسان ريكي يعني او تخواطنها او اشكالات دريفكن وشونها تم رسمي بديه وجبوي دعمك بحدود بدن رجيمة سوري بله يعني تكاري بيجي قوة في درجهي هرد خدمة رجيم ديا ودوري برجواندية كردايا صبي صب خدمة رجيمة سوري ديا أفشك جرمانينا اللي كرد بلكي قل كرد هناك فايدة ببينيت آلية أبوريدة يعني هناك مواد درباز ببن خلق جبن ضغطة بيت سكرتيا هاني وقران بينا مواد ومعيشتها زحمة دركبة يعني ندبر جواندية قلي كردة يعني مالكي تجارجي برجواندية قلي كرد نسكريا نال باشور نال رجاوة نال جزري وأب دولتين هاني يعني تركيا ايران سوريا اف حميم متفق على المسألة كردي يعني تاليه يا هم تقرن وسر كردا يعني يا تجاره كردا نقرتنا او تجاره شي بجريا قال كرد ناكل بالعكس او دخوازن قضيه كردي تنبكن وبينها عم تبين سوري تشد يعني مساله هرو يعني بعد تشتي دبيجي وهذا كردستان سوري اخسنا سي بارتشا وبري يعني دقوتن كردستان يك بارتشا وأف حدود هاتين دانين أم اعتراف بيناكن لإيرو أو تن حدودات دانن. بله. يعني مالكي تجارة جي بيشقريا قلي كورناكي. بيشقريا رجيم سوري تكي وهل تشتيجي بيشكيشي رجيم سوري كيشبوي رجيم سوري بمينه. جبر أو محوري الشيعة معروفة إيران مالكية بشار الأسد حزب الله وللأسف تاتيجي كثير من محورية حتى داوية. بله ادريس عمر روجنامه فانج المانيا بمربو سرهلا تليفوني قال لك سباسيا بشتارياتكم ده سروك برزاني لقل شاندك جي انجمنان اجتماعية كردي للسورية جويا كو او يك جي بيك هاتن هف بيمانا اوبوزيسيونا سوريا وقال لك مجارن گرنگ هاتن گوتو بشكرن زانيارين بهتر دوی راپورته ده سروک هرما کردستان رزدار مسعود برزانی و خواندن که سروک هف پیمانا سوریه یا اپوزیسیونرا احمد الجرباکر و دوی بواری دا برزانی به شاندک انجمانان اجتماعی کردیا سوری را جویا که او یک جپک هاتین هف پیمان و اپوزیسیونه و درباری و جوینه دا سکرتیر پارتیا پیشور رو حمید حجدورش جه چاپمنیا عربی را و ها را گیهاند که سروک هرم دریاوی را سروک هف پیمانه جربا و خاندیه بو هولیره هر وها درویش دیار کرد که آرمانج سردان اوه
که هر دو آلی تولی جنیوا ددیان ببن و هنک مجارن دن بین گفتگو کرن وکی ریوبریا دمکی یا هاتی راگیهاندن جالی پیاده و چند پارتین دن لروج آوایی کردستانه و درویش چاره سریا یک آلی جبو دوزا کرد لروج آوایی کردستانه رخنا کر و جالی خوا سکرتیر یکتیا سیاسی عبدالحکیم بشار جروجنامه الحیات را دیار کر که او پشتگیریا دولتک فیدرال دکن لی بمرجن ده چارچوواکا لحف کرنکا نشتمانی تیدا ماف کردیجی بپاراستن هیجیای ام ببیر بینن که مصطفی جمعه سکرتیر پارتیا آزادی او جید جوینه دا آماده بو و هر وها لگلوی براهیم برو سکرتیر پارتیا یکتی و ده جوینه دا برزانی جشاندا انجمانا نشتمانی کردی سوری را گوت که پرلمانترا کرد لیلا زانا و شاردر آمد عثمان بایدمیر دخوازن دریا پارتیا دموکراتا کردستان دا نافبریا که ده نافبری انجمانا نشتمانی کردی سوری و پیاده دا بکن. پارلمانتارا کرد یا سربخوا د پارلمان ترکیه دا لیلا زانا شاردار آمد عثمان بایدمیر دریا پارتیا دموکراتا کردستان را د ناوبرا انجمن اجتماعی کرد لسوریه پارتیا یکیتیا دموکرات پیده ناوبریه دکن. د جوینا گودوه سروک هرما کردستان مسعود بارزانی لگل شاندا انجمن اجتماعی کرد لسوریه کوج عبدالحکیم بشار ابراهیم برو مصطفی جمعه و حمید حج درویش بکاتبو چه بوی سروک هرما کردستان مسعود بارزانی جشاندا انجمن را گوتبو که لیلا زانا و عثمان بایدمیر دخوازن دریا پارتیا دموکراتا کردستان را د ناوبرا پیده و انجمن اجتماعی کرد لسوریه دا ناوبریه که بکن جبونا کوکین د ناوبرا وان بینا چاره سر کرن. هر وها بارزانی جوان را گوتبو اب در فتا داویا جبول هف کرنا د ناوبرا انجمن اجتماعی کرد لسوریه و پارتیا پیده دا اگر اف یک پیک نهات دوی انجمنان اجتماعی تکلین خو به تمامی دگل پیده قطبکا و دسته آبلندا کردی جی به هلو شاندن. بله تماشاوان هجال سر و مجارجی نونر پارتیا آزادی الهرما کردستانه کریم میرانی مره سر هلا تلفونه دمات باش به ماموستا دم باش خشکا برس سپاس وک هات زانین در راگهاندنا گوتا جعلیت هاتی راگهاندن لیلا زانا و عثمان بایدمیر و نابریه که دنابره هر دو انجمنان دا و الهرما کردستانه بکن توی که تچاوا خوند و اف وك امبيجن جاليه كيف هات؟ أب طبعا أب ديت حبيتنا وجبينا بين أنجمن الاجتماعي الكردي وجناب سروك هرم دا جبيت أو تبقات بيج چهار سكرتير أنجمن الاجتماعي الكردي جوانا دكتور حكيم بشار وما مصطفى حميد درويش وما مصطفى إبراهيم برو وما مصطفى جمعة. هل مثلا وربنا به كومبينه يعني هنا كلك خاله هاتنا قطو بيشتري جوانا خاله شراش سوري تبعي وطيبتي شيء وضع كردستان سوريا. بله. جوانا موضوع سركي موضوع أمنا كوكين أبينا وهذا المجلس هذا شيء بداوية أو جوانا خاله سركي خاله درجي يعني كردوي جوبي تشاو باشدا من جنيف دودا وخالين ديجي خالين معبرة سيماركا يعني درجة سيماركا و أب خالي هذا المشكلة يعني دوي نبدا إنه هجا ديتلك شيء بالنابرة بحد أنجمنا دا حاضر كنا جناب سروك هربك أو جدنا كشيبه و سركت استخبارينا باعتبار قالك جناب جيتنا نابين هرب جمنا باشيبينا لمقابل تشترك ولا سر هاتي اتفاق كده وتشترك ولا سر توقيع كده وبحاضر بنا جناب سروك هربه
وقتی را برای لود زمان و دوشون اولاد تشتکیدی کاز هاته که دوام. بله مامستا کریم تدبیوی اف نابریوی انجام بده یا نه؟ خودی ام بهیوین راستی داوی ام کرد مجبور دبن دبی ام لهورینن و دبی ام هردو قبیل بکنو هر واسه قلق سرا بجناب سروکی هریمی وگی لیبگرگ وگی سروکی هریم کردستان خدا نه دیرو دریش جت تجربه و جت خبری یعنی هاجا في جاري أسبوعين وجارة ضويب هاجا من هم نايم أسبوعين أبو أمي توشيكلا نكوكية خراب بن في ويست في أم الهبلونين وتبي برادري ما أنجمالي قال كردستان أو شيء اللي بقرا كي السياسة أخوك كانوا بتنا أخوات نكانوا تشتكي لسوريا بسبب. بله الگورتاج چاپمنی رجی راگهاند بو کنزیک و جوینا هر دو انجمنا چبه لسر مسائل استراتیجی کردی باشا تأگاهی الجمع هنه درباره اجندا و جوینه اب جوین طبعا اب بتر اب موضوعات هولي حاضر بونا طبعا بجناب بايدامير وهروسا فيشكال الى زانا او جي هيما كردستان حاضر ما اسبوعهم تشتين الجمعنا هي او جي جريدا يبون با مسألة نكوكين لروج آوا هي همي آلي إيرو بهذا هاون تترك وأب أم آليشة جارة سر ببين بيكو هكا جارة سر نبن واسطي أو كيلاني ودجمني ما جمرة داني أو كيلاني والو بسر بكمن وأم جيوه توشي تشتي خراب ببن وأب طبعا أب عكسي داخوازي قلي ميا وقلي ما جماعة داخوازي أب بهذا رون ولهذا بكنو بهذا بتبقنو يعني قالك تجتهاتنا كرين من الهريمة كردستاني ومحاضربونا جنابي سلوك هريمي بله هريمي حقا راستي التجارة لاينا كي نقرقيا ولاينا كي برنادا يا حبيبا آليكار وتمش مراشي تقول هن دبي هبقن وأمشي بورا آليكار دبي مسألة دا وتجارة قالك جارة راستي هادي أخي أكنا جهندا كسارك وجنابي سلوك هريمي لاقي مجلسا قال دقا أونلاين أونلاين مجلسا بردي دقا آمد ساقل شي برد داو تسا طبعا هلبت شراسي بوينينا يعني بشجرة جناب سلوكي هريمي هر آريشة كتشيبيل روز أواي كردستاني همي قابا خاصية بفرق وجودي أو جارة سرية أو برسكريكا بيتا جارة تركب. بله مامستا كريم هجر أمور السر مسألة بلاين خانم ليلى زان وبرز بايدمير هردو نبلاينا باشا بنرينا توين نابريك بلاين وبكند نابرا هردو أنجمن عنده. اي والله بيش مختي بنرينا واجي واجي نرينا بسروكي هريمي بن ادبورم بلقي هكا جدي بن داخوزي خدا جدي بن بوتشتي بخوازن بسربك في اسبورم بركي ام يعني شركتين ب دسرائيلان كردستان روج آوا شكو خالد وانا ليلى زانا بريس بايدمير اسبورم نبتني نكوكينا بين هاد مجلسنا بلغو خالا او كونغري نتوي او شي احتمال ايكش خالين بوتوبيشا اي بول سرب سكن انه ساغا كده بله مامستا کریم پروژه ریوبریا دمیجیش آلیه پی دهاتی را گهاندن وقت زانین گو اف پروژه هفبش بود نبرا آلیه تفگرا کردی دا باشا وقت تدبینه والگور نرینا تام نبریا خانم لیلا زانا و بايدمير لسر ويكي نابي او جوك نابريه كي جبو پشتگريا و ريوبريه وريكرن يان سياغك نوج في ريفبريرة شبابي. اي والله ريفبريرة راسي هات راجعندن طبعا لاي انجمن قلبه يعني راسي اب شيء من حكومة دمكي وقت هذا راجعندن لاي كتلمات محلبت او لا كبتني نقرا برسكريكا كي بشكل بالسربي شو يعني مفروض وراستي ام هردو انجمان بهبرا بيكبا بكن عندك خالي مشترك وعندك نكوكي اي يقول بينها بيجري بينها تكران وطيبتيش لا انجمان مفروض او برسكريتك باتر شرا سكن وبي نرينك مشترك باجا
دیتن بین هر دو انجمن ذات پیک داد بیان سیخای مشترک و پیک و ممکن و باشتر ببیا لكن اعلان و جلای کتنه با و هندك بارتي وهندك تنظيمات بتشوك لدور افاكم كنا وهندك جوانا حتى هو بلقي قال لك خلق منافع وانا نزانا وقال لك جوانا راسي وبتري وانا يعني بارتين هندك جوانا تنظيمات اللي خصنا بارتي بتشوفين حتى شو قاعده وهي جماهيريه جترين فعبد راسي بشكل من خدمات مناقه او خدمات مدكه دبي حتى شك بيكرن دبي نجداي حد انجمن دبي فكره متفقن وزائدا بيكهاتي سوريا يعني ام برسكريكا ما جاي توايا برسكريكا سوري بتنافاتني ام كل ام نكون برسكريكا خاف بسبب خلاص بله گلک سپاس ماموستا کریم میران نورنری پارتی آزادی لهرما کردستانش بو بشدار بوناتا دو زن آسایشا پارتیا پیده شش اندامین پارتیا آزادیا کرد لسوریه جزندان خل باجار عفرین بردان لگور اندام کی پارتیا آزادی کو نخست ناوی به اشکره کرن کو هزن آسایشا پیده شش اندامین پارتیا وان جزندان عفرین بردانا و ناوی وانجی اون عبدو سيدو محمد سينو أيمن سينو أنور بكر حيدر وعبدو علي حيدر وفؤاد علي حيدر كو سيجوان خلكي قندي ميركان والسيجوان جي خلكي نافچيا راجونا وهين بدهان اندامين دن ين بارتيا آزادية كرد للسورية وبارتيا ديمقراطا كرد للسورية دي زندانين بيدي دنا وقالك جوانتين أشكن جكرن پشتیگو دولتا اسلامی العراق و شام داعش را گهاند بو کو اوی جروجا شمیه بیده هر دو دورین کوبانی و عفرین دور پیش بکا داعش لروج آوای دورا کوبانی دست به دور پیش کرنا دوری کر لگور آگاهین هات نبدس خستن گودوه چکدارن داعش لخالا پشکنین خوا یعنی زیک باجارو که شیوخ رویین کردین جه کوبانی ودگریان و نهشتن کو او بچن باجارو که شیوخ و دریه سینوری ل باجار جرابلس يدنا برا سوريا وتركيا دبن دور خصنا دولتا اسلامي العراق وشامي بريارا دور پیشکرنا نافچین دبن کنترولا يبه گيدا لباكوري سوريا دابون داعش را گهان بو کو او بريار لسر همون نافچین دبن کنترولا پیده دا بريوه دچا او بتايبت دورن عفرين و کوباني و گوتبو و او بريار دروجه هفته و مهوا ديكوا پراکتيكي لباجار کوبانه و آلیکاریا کوملا پارێزەران لە باژێر سمینارە کات دارخستن لە بارەگەها پارێزەران دەبن ناوێ چارەسەرکردنا کێشەیان وێ راپۆرتێدا بمقاطبونا کوملا پارێزەرên کوبانê û bi beşdarbûna hevde parêzeran li wergehê wan workshopek hat vekirin bi navnîşana çareserkirina kêşeyan û sê roja berdewam kir. موضوع ما بدورة ده بس فض النزاعات نتيجة شورش السوري كل دش بيكر قالك نخشي وتشتكي وبرد بنجلة دون دركتنا دربا فباتشنا جي هيروس سبا وقالك بيك أنا باتشتكي دركتي مري چهار سري جرابك أو چهار سريات أو إنسان أنا بكن چهار سري بكن زان برنگ کی زان سير شكل کی علمي داين إنسان مثلا بكن كوكون سمیناروان وی ورکشوپی او جی پروین رمی و صالح قطی دروجه اکیدا آخفتن لسر چاوا کسین گوتو بیجوان دکاربه بیران آنجی رامانان با آفرینه و دکاربه آلو گروانن لپیش خواه هم بیز بکه بشیوا کی زانستی فايديكم أجفاء الدورة دي ذا معلومات هنا كبرى للجامعة ضعيفون لسر فض النزاعات ذا موضوع بالذات فض النزاعات هيروجي لسوريا يعني نزاعك شبه نزاع كفرية يعني جيشتي مرحلة حرب أهلية وتداخل دول إقليمية ودول العالم كاتنيكية وبالتالي في وقتك وفا يعني أم جزءك جفي ولاتنا وأم جزءك جفي مشكلنا وأما تدانا فلا بد إما خاصة كمحامي أم كا أي مشكلة تذهبنا في الحل بيتري فيه لأنه يعني مسلحين هنا روژا دویمی و سیمی آخفتن لسر چار سرکرنا پرسکری کند نافبر هفت بارگه بازرگانی و پاریزر فیربون لسر چار سرکرنا که جین هجمارتنه
به شێواکی سازکاری. هەواڵێ ما چونە وەک دەبێ وەرکشۆپ کردنە هاتن خواستن چه زانین الجەموان بێ ژمەرە ئەوژی لە گۆر ئیمکاناتی الجەموان ژمەرە شەرۆڤەکن ما کانی بوو هەنێک سوودەژێ بگرتانە ئەو سوودەژی چاوە ئەمێکانە بن وەختێ ئالۆزین چێبن ئالۆزین اجتیماعی جواکی یان رێزانی یان هەروەها جواکێدا و بێترژی بەلکی دوارێ رێزانی دەژی بێ چاوێ ئەمەکارە بن یەکی کاربێ هەرێ ببێ مفاوض ئەو بمانە هەرێ کاربێ vê ئالۆزیە بسەری بکە وێ وەرکشۆپی ئەهمیانکە خۆی مەزم بوو ژمەرە دوی ظرفی که باجار تیراداری پر انسان حقوق خوان داد بن پر انسان تالاند بید قبلی انسان ندنداش اطراف ندندا که امکانه بن ایفا دورات ایفاد نیزا امکانه بن دورتیوان که بن ورکشوپ چرا سرکرنا پاشماکیش بیر نکر هجای ببرخستنه که اف چالاکیه به آلیکاری شبکات دموکراتیین دی جهان عربی دا و اف یک جدهان جچالکین کمالا پاریزرین کوبانی. جیهان علی برنامه آرک کوبانی. بله تماشاوان هجا لسر مجارا جوینا هردو انجمنان و گفتگوی وان بریار بو کو مامۆستا نەحمەد داود سکرتێرê partiya Wekhevî merhaba serhêla telefônê lê telefon neamede bû niha jî bazbegarî ew jî yek ji endamên partiya Wekhevî merê serhêla telefônê dema te baş bê. بله مامۆستا باز سکرتێرê partiya we berêz Nehmed Dawûd ez bigovanim di ve herdû civînê herdû encumena tê de beşdar bû helbet agahîn helcem û hena guftugoyên di navbera herdû encumena de çêbûn li ser kongrê Cinêv li ser rêveberiya demî gihabûne tiştekî derbarê ve herdû mijaran براستي او معلومات اقدريه راس او كان تشتغل جايبه يعني يقولوا بس تفاصيل جامعتنا انا لو تقليل اضرب حكي تقليل ما مسكين بويا لو حد جوات بسبب دار كده برياوي كونغري مني ايه بارتي بو لو كان تشتغل جايمه وهي جانما وحتى هاجي بفتقول سر حد فراي طالع اه بريادمي ايك وعد الواجي سر درباتنا جنيتي هذا ترى بتصدقنا صدر بازونا كرداي جنيفي شو نعمل جنيفي او شن دخال صار دوغوش شبو مقاربا وكا كومك وكا يك وكا كيتيك يعني هندور قاربا ضربات من جنيفي انا مش بقول سيرفيشن يعني موقع محاوله ديكن بقبيجي من هردو صار خالنا قاربا بوان ضربات جنيفي وكتلات كردي وكذا كردي يك يعني يك بيقول بله مامۆستا باز وەک ئەوەن دەزانن و هەموو کەس جی دزانێ و رەوشا کوردیە سیاسی پێویستا وێ بە هەڤرێزیەکێ هەیە di navbera tevgera Kurdî da başa hûn hêvî divêyekê de dibînin rastî hêvî heye lê a gumera tuvî siyasetê de hêvî timî nekasiye divê wek siyaset timî siyaset nabet masalihe dê mere masalihê xwe bigin hevdû ew maslahan nede xwe bekavê xwe و هذا مجي هذا خوشي نزيك يبدو بك نب عاطفة نب دلتاني ما راح نزيك بك تصل رام تصل جاهم خرط ما راح بيجي نبدو ما راح عارف قابك بابل يعني هذه هذه الحد وعليا الشيء لا الشيء ده كل جاب هذه جمعنا ويك شيء ده ويقدر هذه نتمي هذه نكاسي هذه بس أنا بيجي ده كار وبستوي من سر جاهم خرط وبريان سر جاهم خرط وراس حاجة قاعدة ما راح قابا بابل هي مينا دوجه السؤال برسم الحوار والنقاش بعربية الوجه. بله بيدي تخويا كرنجو أو ديسا وجرا للسرقتنا الفدرالية وجرا ويك ديسا جبرجو قال لك بارتي مي كردي أبيك دخوستن ل بارتي مي كردي إدن رخنال واتكن جبرجو أو تجاري شورات تكسيد ناكن جبري جو للسر نرينا خد مينن باشا دوێیەکێ چاوات خوینە وێنەرینێ بەستی جار سمت بێژنەوە تەگۆ ژیانەکە فرێ جارە بریار ji hêleke têsendin ava li minî fêdê firê jara biryarê ji hêla xwe tenê distînin di paş li me vedigerin ev yek timî rexnek me li wan e em dixwazin gava me re karibe gavekê rast gomretê xwe bavêje divê her tiştî di me re şirîke her tiştî di sewan di tehdîsê de di nîqaşata de heya me re bige biryarê lê piştî me re biryar stend em hevdû vegerin me biryar hat tiştedin û pêrê nîqaş jî meعنê cergirkî namînin لدمين جاد جي تميد سياسات الدريه نقاش فكري برك على بقلاتو ابراس يقولوا هذا ما يفيدي فرجارا
بريانا كردستان وبشتوي ام قفتو قوسر بكن جهيلا او فدراليه دك فدرالي او ايه بروشا سوريا بناره سوريا نكارت نظام مركزي دروجن بين بيجي سوريا جد بين نظام اتحادي تعددي او بمعنى جد بين فدرالي حتى ما ركارب وانت كاتي اد سوري ده لهم بينو كارب بحضرش بله امورن هرما كردستان جيت سروكي هرما كردستان احمد جربا و خوندیه جه هرمه را باشه حتی چرا دیت باندورا وی که لسر پیوندی کردا و عربی تدبینه بله هو كريمة كردستان دسبيق طيبت صاروخ مسعود برزاني وقت تشجيركي وقت كارك كرد بو وقت كاربه او بو او كاريبو قضيه كرديه سمستوى عالمي يجي بيشينه ابا تمي وتشجيرك كرد بجماره وقت خورتي وقت ملتي كرد الرجاء كردستان يا كردستان سوري ابي كايا هر وقت تشجيرك كردبونه كده دماغهم كاربن كردبون بهتر باخمن بتشي كسيدنا بتشي ودن ايه اوبوزيشن ايه ده بله گلک سپاس مامۆستا باز بەگاری ئەندامێ پارتیا وەکهەوی لە ژقامش لە مەرەبوو سەرهێلا تەلفۆن سپاس لە خەلکێ باژارۆکێ تربەسپیێ ئەوها بیرروو بووچوون و نەرینێن خوا دەربارەی دارخستنا کۆنگرێسیەمین یە ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی ئانین زمان في وقتا انجمنان اجتماعی کردی هاتی آواکرن جهی هیویا همو مناطق کرد بن و بکارن چارەسەری کی سیاسی بۆ مەسەلا کورد پێگوینن لێ مرحلە پچکی بۆ پێش کرد مەدید ناکۆکی سیاسی نەقەبا پارتیادا نەهشت ئەنو ئەنجومەنە نیشتیمانی بکارێ خۆی ڕاوا ئەنو ئەرکا خۆیا بتایبەت نەلەیست یعنی دەورا خۆیان ئەساسی مهم نەلەیست لێ ئەم هیویتکن بۆ ئەف کۆنگرێ بێ ئەف ناکۆکی سیاسی نەقەبا پارتیادا بهێلاندن و آرمان جاوی هدفهای سیاسی یک به کار دنگ ملت کرد بگینه کنگره جنیوا دوا و رولا کفایا طیبت گور هیوی ملت کرد بلیزیان انجمن اجتماعی کرد گلی کاری کاریابی ملت کرد پارتی منو دهانه هفدو گلی کیشکی باش بودی ملت کرد بس هیوی ما گلی جی امجد خوازن کملات کجل ام خوازن اف انجمن تشکی مستر جمرتی کنفرانسا وری جابنا پیشتر جمر بدی سریعتی دیا ملتی کرد جمر برای زینی روشاوی ملتی خوشتر بکیرین و روشا ما گلی کزری بو. لپیشی هیوی که ماهیا کنگری کردی را کنگری عوال تشتک نکر اید دوا چکی باش بو ایسیا هیوی که ملتی کرد را هیا گودست حب کرتنه که بدنا حبدو و پیدک بدنا قضیه کردی سوری دا هم داخلي وهم خارجي وهم سر مستوى جنيب ابقى بهانا وقتي دست حفقرتنك شي بي كيتيك شي ببي ابوي في دكي دي ملطي كل بشكلك عام وكل تم الهيبيا بينانا الهيبيا بيهم قريت تالي وبينك لقابنا خوشكا بيشكتي بدنا بملطي خو في دكي بدنيدا دا مزراندنا انجمانا الاجتماعية كردا ملت دركت خبيشاندانا وقلت انجمانا الاجتماعي نونريا ملت كرد وما في كرد السوري دكي راستي هردو كونغري وي تشويدا هن قلسبون بكار دبو صدما ويناكي ناكوكي السياسي بون وهيفي مراستي في كونغري واي سيارة انجمانا الاجتماعي جو با غور با هيفي جو ملت بداني دا وراست نونريا ملت كرد وما في كردان السوري بكي. إلى وكروج أمزان قناقة كجلا جرينجا عند درباس دبن. جرينجا أبا كرنك رخصتنك بهيز وكابي برسا جري كرد كوسار رجابادا شار سلبكي. براسيد برد هذا أبا كرن أنجمان اجتماعنا كردي وكاريبو هردو كونغري خوي تشويدا جلك برسا جري كرد بكي حي محافل دولي يا هري بقابا باشكر وكاريبو تبي تلافي بي وبيمانك بيرا وقعت بي بيمانك جلك ما في كرد دا شار سركل. لگور آژانسا فرانس پرس ایرو وزیر راگهاندنا سوری عمران زوبی راگهاند ده اگربونا گهشتنا لهبهاتنه که درباره جنیفا دوان یکو بریاروی ده 22 کانونا دوام ده سالا بیدا وریلدار خستن و بشار اسد هر بمینه سروک سوریه و اوی قوناغا گهستنه لسوریه ریوه ببی هروها زوبی ده داخویانیه که جه آژانسا سانا یا فرمی را گوت چونامه بو جنیفه نج بو را دستکرنا دستهلات جه اپوزیسیونی را
اف بریار ودگره سروک اسد را لگور گوتناوی هجایا ام لبر بینن شامه دما بوریدا بشوی کی فرمی بشداربونا خورا گهاند بون د جنیفا د دواندا و جالی خوبا هنک آلین اپوزیسیون سوری دوربونا اسد سر د سهلات و کم مرجدانی بون شبو بشدار کرن د کنگره جنیفتا لگور کانالا العربية إيروباليوزي فرنسي لقل نتوين يقرتي جيراو آرو تكسكر تسوج باش داربونا أوبوزيسيونا سوري دو كونغري جنيفا دوان ده تونيا يكوه ده هيفا بيدا وريل دار خستن هروها آرو دا خوياكرن بيوستا باش داربونا أوبوزيسيوني بمرجبا أو جي پابندبونا ريجيم أسد بجيب جيكرنا بريارن كونغري جنيفا يكي و د سریدا اواکرنا حکومت گوهستنی به تمامیه د سلاتی آرو سربار کر گوهگر از د جدیلا اپوزیسیون سوری بما ند چوم د جنیفا د دوان دبن اوسر هشکیا رژیم اسد اجبر د باوریا مدا چونا جنیفا د دوان گریدای به آویتنا گاوین جدی لسر بنگها دانستاندنی جنیفا یکی جالیه کدن و بالیوزه امریکی بانکر به پیدا کرنا گرنتین راستقینا جو اپوزیسیون سوری جبو بشدار کرن د کنگره جنیفا د دواندا جدوری گروپین چکدار دو آلیگرا امینداره گشتی یه توین یگرتی یا کاروبارن مروواهی والری آموس گوت بهتر جه 250,000 سوری نهاد بن دور پیش کرنه دانا و گلک زحمتا گهشتنا آلیکارین مروواهی جوان را جبلی هبونا 2 ملیون و نیف کسندن ده جهن شردا آلیکاری ناگهنوان بیک جاری هروها آموز د داخویانیه که دا جروجنامه وانان را د جوینه کراوشکاری د انجمن اولهی دا درباره کریزا سوری بانگل انجمن اولهی کر گو بهتر فشاران لسر رژیم اسد بکن جبو وکرنا رین اولهی جبو گشتنا آلیکاریان چه سویلان را لسوریه یند بن دور پیش کرنه دا دمینه دزگاه بارزانی یا خیرخوازی دهل کمپا قشتپا آهنگه که جبو پنابرین کمپیل دارخستن زانیارین بهتر دوی راپورته ده دزگاه بارزانی یا خیرخوازیش بلی آریکاری کرن مادیا پنابرین کرد روجاوای کردستانه ین لحرم کردستانه گلک آهنگ و فستیوال جیش بو پنابرین روجاوای ین لحرم ساز دکه که دهل کمپا قشتپا آهنگه که جبو پنابرین کرد روجاوا ین لوی کمپیل دارخست دزگاه خیرخوازی بارزانی هول دا دهمی بیاواندا خزمتا وان پنابران بکه براین مین روش آوا هر وکی هنگ آگادارن ده همی کمپاندا سنترین روشنبیری هاتینه چکرن جبوی کو کار روشنبیری جبوی و خورتانا بکن خوبه و مشغول بکن دیسان او بوارن کو او تیدا شارزانه پیشکفتنین زیده تر بخواه ببینن ایروژی لکمپا بحرکه یا خوشتپا چالاکی آوان هیا وەکو هەنگ دبینن ئەو بەرنامن ئاهاتیە ئامادەکردن هەمیین خورتێن وێرێنە بەرهەمێوانە هیویدارین ئەم بشین لە داهاتیەکێ نزیک وەکو فستیڤالێکێ بۆ چێکین بۆ هەمی کەمپا بەریا کو ئاهەنگ دەست پێ بکە جێگرێ دەستگەها بەرزانیە خێرخوازی موسا ئەحمەد سپاسنامە لەسەر بەرپرسên ناوچەیە قۆشتەپە ji bo alîkarîkirina wan ji penaberên Kurdên Rojava re belav kir û piştre aheng bistiran û dîlanê dest pê kir. Tişta diyar û berçav di ahengê de ew şanoyên ku şanogerên kempê bi xwe amade kiribûn û ji bo xelkê pêşkeş kiribûn. موك كومك الشانوي بدر كما يرو شانوي خا قدماند وام قلت كيف خوشبون لي بتيكي ماسيا بسر دنجي ناكي لبلي امش بيناك انه شانو بنابي خجيبو كوميديا ابو شانو مناك حم شيا مسر قدماندي انه سر ديروكا كردا چادج من خوازي ديروكا ما اون دابكي غابا ام تشن عردت كولي تشكي ما وتشكي جلي بابي ما وكالي ما وبيري ما اولد من عردت انا وشا توفيش كسريا طبعا ابا هناك حمو انه دليلك انه دجمن خوازي
خوازي ديروكا ما تخبن عرضه اللي بلي ام ديروكا خد درخن وام ياخب سردج من دخن آهنگ بو جهه کیفخوشی و رازیبونا پنابرین کمپی و هنکی جه ایش و آزار پنابریه و دوربون جروج آوا لدور خستن. سر حفلة دستي ويساق بي في حفلة تشيكري وهر ساق بي وحفلة وقالك يخشبوا وأما مبسوط جوا وساق من ربي وخدي عمري وتبدا دريسكي إن شاء الله. از قالك مبسوط إنه حفلة جمال القوش تبع تشيكرنا قال يخش اسباسيا يعني تشيكر يتكم وقال يعني رقصة وخش بمسرحية وخش بهر تشري وخش يعني. پنابرین کردن روجاوای کردستان ین لکمپا قوشتپه تفلی سرمایه ازستانی و کماسین رخستنه به گشتی جه آهنگ رازی بون. تفلی زستان و سرمایه پنابرین روجاوای کردستان ین لکمپا قوشتپه لوی داره کم بون و هنکی کیف و خوشی کتناف دلیوا. زبو برنامه آرک آزادی روجاوای کردستانه صباح رشید کمپا قوشتپه. نوچه مبداوی هاتن دوباره سر نوچه. نێچیروان بارزانی ئەم وەکو حکوومەت و پارتیا دیموکراتا کوردستانی ji helwesta PYD nerazîne. Serok Barzanî elcerba ve xwendî Herêma Kurdistanê kir. Abdulhamîd Derwîş û Abdulhekîm Beşar daxuyaniyên Muslim rex nekirin. Deriyê Tilkoçer û wê ji bo alîkariyên mirovî bêvekirin. Leyla Zana Osman Baydemêr di navbera Encûmena Şîmaniya Kurd li Sûriyê û PYD da navberiyê dikin. بله تماشاوان هجام ایروژی گهان داویا گشتا خویا تایبت بروش آوای کردستان و سوریه بگشتی حتی روژه کدن بخاطره